Boas noites, continuamos co segundo sorteo da campaña de Nadal da Asociación de Empresarios de Chantada. Hoxe sorteamos as seguintes 4 cestas. O primeiro vai ser para Mari Fernández. A segunda para Amada Vázquez. A terceira para Mónica Regal. A cuarta para Ana María Vázquez. Noraboa aos agraciados e continuamos co sorteo das seguintes 4 cestas a próxima semana, o 27 de decembro.